Shugor nakaslem jong unongsan hima. Ka GSU labang nang pelut circle mentak sengi ka si Patrick unai leber arajar arpulai kala pelong da ka jingnya kendo lang lingba ka jingshat tenrai bat baro kinong song snong ki bakin thom ya ki wahe snong na ki snong ba pher ki badan hapo ka block 1 ki balawan lang siya kani ka tamasa hagani ka tamasa shat tenrai lawan man sakhilang da ki khot jong ka GSU sengkeme ha ka ba usamla Trevor lang ar suchen ulalong kum kongsan harengkat ka jingidon lang vice president ka seng uba ablang lamare padunong ai boit ka seng uba haibor pariat bat ki wei de ki khot ka seng ka jingthmu jong kani ka tamasa ka dai ban pen i ala ka riti ka dostor ka tenrai bat ka riam tenrai ki jaj benreu khasi jantia ki ba syong basa ha block 1 ki ba hapo ke elaka labang nang pelun kani kadai ka sen ka beningkong bandon kum kani ka program bat ka seng GSU kala penlong khnang ye kani ka jingkendo lang ki nong song snong ha block 1 ru kalong ban I mean same ki bakin long ki ba shingan bat kinam ngolong marway wala ki don shakaway pat ka than ka jakaru haba keren kani ka sngi na kalyang jong usamna Trevor lang arsu chen ula ai ki kentin sneng kentin kraw ki pat ba da ka baong bakum ka jaj benreu ngidon kam ban penim nya ka ktien ka thli lajong kariti ka dostor bat ban kiar na ka songkha khle namar ngi dei ki jaj benreu ki balong kerpang namar ngi aikur ajaj shaka kenthei ya ka jingelang ha ni ka sngi la penyai do samla chem hok kerweng balayo ru ki kentin pediang no presiden kan labang nang pelut circle usamla Salbius Merten Kejai bru kasi jantia hapo Meghalaya emi dokhanru lakdon hi hanrai gipat ka population yung state Meghalaya Dunai ya galepo arlak imani kita kejai bru ki wakyan hapo kadiga slapertai kamtam hapo ri India worokwi kamu man lang ki tuan ki tribal ki perlok karbi kinaga kimizo ki hajong ki chakma kilusai ilamani kamjo ladai nyei ukso yite I identity yong I penbanggo ye kejai bru kawarem kejai bru kawapo kanrulak kita ki population ki empat yong dikasih jantia yuma khana ipi lebha lada mani ki bru kempat sa ibor raduna kejing telinam emi kunai pi tuwiton ke jabru daw yu gi nakhle kawar ko aklam ini keriti kedustor keman ga wmkam kektin ketelet de man ga wmkam handrai ke wmkam ha to ka songkha songman ile waken ka population ke jibun pai ki kasi jantia to the bon bare ki kentai ki songkha khle to mun to tu wa Lada pergi kentai workshop ya kukur workshop ya kajai ke kenja ki senrang batan mangga wasuk ulai chongkuram chiwi tuan ke jaj bro weekend bo ki senrang to ki richot yang ki chrot yang jaj bro handrai pergi kentai to ki teman ki branch ong yang pareng open yar open he yang ri ko jaj bro yang I uchenrang manunang eko yung
ucenrang manu unong ki unong kere handai ka kentai to wakso yurti rustur wakso yakur yaga jai genja kantam yaga yung kesem kawa yoi yaga yung kesem watep usden yagi kon yagi te ki ksu ni ba ka patan yung i chongi hagi kenro ki kenlut to ka juk ko khro ko blai ei ho phi nga ki kon kenro ki wadap i terpen ni tenge wo kit wo thoman la yagi jinga yang ka jaj benru yo luti owa ka khmat ko wa khmit uni ukhlawa yung i chemisngi to dang yo ki jingker ko ya ka labang nang pelut le sajisin u imbyang ka labang nang pelut dei watip mit ka sarkar dei watip matip mut ki i wom to tip ki i tangkam ki chumang ki poi ai le ne ki bhoi yo luti owa ile uman i ki penar ki upakahi ka dustur ka tan rayong ile wo tip mit ka perthai wo to i man i ki wadap chon ha ka tan ray ka dustur ti nei nang man ka tang ka jing chat tan ray ka niam ka rukom le man ko ka wadap ko biang hi ka dustur ka riti man ko wadap ko biang wom em dunai tang ka jing start bat ka roy ka par to dunai cha e benyi na kinong yalam cha e benyi na kinong sansar cha ban benyi hapo ka sarkar hapo ka rindia da man iki ke wom po emu tibet dai sisen jepatannya gini gitu men cade gu im nangkat kat ni biti dito ka kabuk sia riki yo kiyo yo miet kan thai yo miet senrang ki khon ki su ki yong ki to yo lu ti yo wali ni chakmat wa kani ka jing lai lu ti yong e wato wo lai ka chakmat ai khub lai le sa chi sin ni ki man bai ki man pa ku kerchan ki kini ki khon kon ro lam da ki ti yong phi nga jo jan wa kini ki khon ro ku chong khmat ni um em ki be ki pa ki yong phi to ki wasap ai yu man ki wa kha wan le yo to chabi wo wai ya kita kajat bro labang nang pelut yang ibu yo ika yo ya kicing cia yang keperthai kan ni dia kelam ngong kisah ke 5G ba ya kelam ko tang wa kicing im yang i tenang man ko kaputo po nai ko snyau si bha wa to i nang im kejuk ha kejuk kicing kelan bat kejuk puto po nai kicing kelan gi ka kejuk kicing kelan to kejuk kicing pihun ka yo bi chni ka ya atnut hai ni hai tai nei benta wa dona kicing nang kicing start dia wak gobi bar kam tam les nyau kwen hagi digi kemdak sni der banai der to godelai yo yang bentalang wuti jeni om penjong i isum kelama kam ka phang hagi jing to wak ni ka program da yo lan tu ye jing chat yong digi kon yong ko chbang de yong pi yo sket mb ka sap ka phong haga chan bar yo hon le pat hantu he po pengkut bi nganang bedau cha cho ge bia dekut tenang ku acu yo ni nang bon jan gidau chan tengah kit bak ke yang lepi lang baki sap ki phong di yang pi yo dang ku pi chaprang yo dang ku pi hayang ga chat ketem ga siau ga wa ga put ban kam tam le yo ti pi ka bon umaya di hi ka bon chak di hi kam tam ye pi ki bu ki wasa chkini ga dong ga than ji jawa ho kit bak ke yang hi e brai wan gon gi niam le tu per kat ye ga chat tan rai kat ye ga dustur keriti yang ipna mho pungwirga le am hewan te mi oklam cibor kete nei ba mang kwa bu ak eklabi jani ke bon kwa bu pai ye chat te le klang re pinop tai bi nei ba dagi bon ngodi te kewia wang wa kerpat itu he chunang kamjo yang ni kalabang nong pulut ikam ni ke program e wang man ga manusnem yang man go kam ngejing ni chamlang chisem yang gejat bro yang i chekini ki thao ki usai chekap kibi gejat bro tu ni kemten khublai subon